salonga a video tala ave dunga an faksota inga live stream o le www.loabaytvradionews.com o fonga musika suslo musika fa ona pole tala po o le paromoa pes fale nganu mo fo il panga ata fale tuisis sa san loa in live stream ma le video tala ave www.loabaytvradionews.com Tell it to me on my own, oh, not a good stop on. Numero to see, oh, yeah, it's time. Right on the fire, I go. Don't want to go female one. All the feet are over. To see, oh, you may pass me, go. You love some more. Mariana sungana Mr. Team at besana beautiful Samoa ya pe on a tala to for the tattoo tayo MANUIA MALOABAY sa olina pese oka se mato mo fi o lo tato wa tunu pelo Samoa ni TAEAO ele ngata le talo tau ia ai pena fo ile mato mo fi el pro teso la lo tato wa tunu pena la pese Mr. Team for mai la beautiful Samoa e mo to silfia ya le wa tula mai tato termine Samoa leo to is full 50 minuti ona ta leo le tula iva ile aso nei le aso fitu le nei Aukuso to sanga lua face full mai vai le aso Lulu le wa afa le vai aso
mana ia i o le tau malosilafia mai le asogafua se paia lava nei aso matagofia le susulu mania la i nei lo tatou atunuu Samoa i le mea le matafaasalau atu ai ma le tamatai Fresh Murray i nei falalauniu ina nofoaga o tamaau lelei ma teine au lelei tamalei fififa talofa atu tatunuu malo lava soifua e tarasia ia manuia o matatou le agalelei ma le alofa o le atua ia tamalei fatalofa atu ia le foi mavai atu ia sulu o le tino lea foi ua susulu mai foi le lalelei ia e gate le lalelei o le tamaitaʻi o Fresh Murray ia ae o loo mofo i soifua oka e malo le soifua ma lagi mamā Fresh. Yeah, good morning, Mr. Ngango. Yeah, ole nganga lava na o le fia ma le whaafetai. Yeah, e whaafeiloa i le pa ia ma le malo se tātou wā tunu. Yeah, whaatalofa whaapitoa. Yeah, i nei e tātou paanga. Yeah, o mai moa mai le tele o tunu mamau. Yeah, o le ke lope. Yeah, o o whia ngai e fo i mga nuenga e mese tūtei. I tau si eina. Yeah, o a inga e mese o nuku mai kalisia. Wha malole tau atai. Wha malole folau. Fatalo fa faapitoa i nei tinama te mātua pe a whai o māua mai a tātou whasalanga ia e le ngata i lea ia o le loa nei whawhiangainga ia o le au sālewi o lo tala whaauto i so se tafa nei so i fuanga ia o na o le sa idea lava o mianganga ia ina i ola lana tala lei ia malo le saifua malo le langi mani tae o misa malo ina tātou ta whai wha malo o mana tu langa nei ai no wa sa mata wala nei ia pe na sa tau mai ta we ta to pa ma mo i falau niu ia na foi wa lo ko i foi ta to no ma mo foi fa mai to mafa ma tu foi la tu ful foi i ma mo no sa lo ta no pe lo ta no tia mari amo ia ni mio ma mo o povi so fonua ele te pa pole la tu i se me ai wa tene ba to i le ba no, ai que vai le pe o tatou e tatou ta husu foi TAEAO e su e mai ni mea ai wa le fa tatou ai va wa pe se va fa fo tatou amo ia nei manu la to ia ele ia me se foi la to le foi la to pa ma mo pa oti pa so fonua pe la foi mai pa la foi spa no pa ia meu manuia ia le a mi se lava manuia le ai no va am ia la tu ia le ki ai vai masal fongo ai va ia fa le me stinga inga foi le ka wo so ni me ai o la to ana natural ole ai va ia tu ma tu la ia le fa matala tu la tu ma tu la le si me pa pena ia se tu no fa fo mari me fa fo ma tatu ola va ia le tu langa le ai le va ia ono le ni me ai Mela nai Afrika. Sai nai tamalo nai tonu. Wa le mas me ai kasi. Tu no tawa tu le vau. Ia ko lo o le ngata le na ai la mo le vau. Ai tu sala le vau ave ma nai la te to lo mana fa na le fa tani mai. Au ai la i tamalo i to lo. Ai sa lo ka vale pa lang milionia. Mo ko sa Afrika ia milionia pa lang. E fai fama. O me le sa lo le ia pa lang de tu la ta vale tamai to lo fa. Oh my, mai tu tu mo. Ya ola le ya tmalo ito lu male parang sa fa fekai ya me kemalo me fa fekai ya lo fionga milionea mo lo wanga le lei fo I ni tangata ya fa mai lo milionea. Ele se mai ya ai fa mai lo ya tmalo ito lu. Mo lo fionga I fo ya ma te to lu ma fa na pen fa na mai mai lo ke o mai ma o ele se mai lo piki mai lu mana la wala la afa ya ku lo fa fekai ya ka ma mai fa fekai lo fionga milionea ono lo wanga le lei fo I nei tangata fa mai milionea au pole e si mama kwa va o lai oi va o ko ai ani va ai la to or ka kala ko inga nga se tua mai pe ko pa lo mai o lo ma ka nga fa aku o si foi ai nga va on me la fa yo e ma kua ia le kalare ko fam kalanga ko mo Mr. Ngango ile me ai le malama le fisili le yang so ta ina ile nga ile nga o mangvia la fa nga ko kuru si ya abaku le fa ka fa mai kawai ka o mo ile le
leo ngali e tutu ala whanau tō rune i runga o le mea pisi sefe. Ma mai tua ma pe o lai tau ma mawhawhine lai a au. O lo le sky o le la vai le lo makua ka kari. O ngeila. E le se malu tae. Kulo lo makua koi. Mai lan mele ngo whako ia o i kumanga ia le ua wa ia koi ka whanga. Ma koi ola moko. E mai ia le whakare o se ki o kai o ai kuku mai runga i. So walu e mai pole ane mele nga a ai ei. Na la a koi lo makua i runga. Sau. Ka se ke leo le whangu leo. Pia le mele le wha mai o le chani. O le chani. E ko ingo ia le maa ngai o si mea ngai. Ai lo Male le whangu la poa kama la poa hui. Se maa ngawa me ka miki la fia. Fa le lewa ku runga ngo fua o makua. Au le chiao. Ai le chiao. Mea le malama. Male le fesidi. Male le communicate. Wa tiro na na. Fai ai ngā chiao kai au po fai mani tayo. Le fa pe lo makua pe o le cheli hui le. Wa fa lo kala wa tiro na wa la man ko me na chao. E fai meu manua o meu manu. Manua, o manu, o tō manu. Ia nā wa kiri o ngā yo. Masalo e fa so ele maungi. Ia nā tō fa talo fa na ia nga tō ele tō ia pe on fa ilo atu ai le. Amo ia nei meu manu la tō ia amo ia foi man fe le la tō e fe le o a. Ia o tato ia pa malo te tō mana wa usu fo ni TAEAO wa fe au mtu te mga rengo ni aso ia ai tū langa i tau ia pe on fa e mo atu. Ia ese le mane le sulu mane la patalo fatu sivanga le mafuta mai mo tato YouTube channel ma taila le mafuta mai lunga le tato website e va pena foi malunga le tato simple app ia le la sauni atu mai tato mari ia tulanga le tato talo tau i samo nei ia ia amasalo ia mosta so inga ia male mai tato Maria Pivas ia le tato Pivas Puti va pena foi ia ma sungai ulai awle ngala tato sungai ulai ingale ia ma tato talonga e fa pena fo ia na isu le tata no atu ai tata proklame i mea na tupu po pena fo mani aso maru ia a tu la pola sto fi lo a pola sto la mai tau ma jola sta mani e foi fi lo la tu po ha la fa kau mo tama o la fa wa isa o ke ka kalo e makua timu la so o vela so le ale o ke le ala ling fa pelta mai de Cristina ko mi la mai di ai le kimu a ko ngane fengalu fa lo fa tampi ai fa fonga mai tato tala tau pe on masani ai tato tasi lango ina tato fa tan malawa ngale le yo Skyview Villas ia male the well venue le tala ne tau fa mawina lo fisa vai tau tu lai a fa lima TAEAO ne ia so Lulu a so fitu ne Aukuso lu office river o wingo le tau o awo sa video le vai to e lau po sa video mai matu sae nga ile tua o loa po sa vili mai sau te sai o lo ofiti ai sa moa fa tasi ai au mana i timu mo o polu vaenga matu sifo fa le fa pia manono mo le so e au o ni se taimi ma timu pupu e ono yai mo sa sau te sifo ale pata sa fata si mo ile fanga e au o ni se taimi ma timu pupu e ono yai mo sa vai vaenga sa matu sai sale lo longa nga i sale aula e au ni se taimi matimu pupu e yai ma tu si sifo ava a sau fale alupo e fa pena foi ia mapalauli lata nga ina yafu e au matimu pupu e ono yai ni se taimi ai mole aso TAEAO le stofilea ia ole fa pe mai ole le living ole tau se ia vanga na i timu pupu ini se vai ngole atinu e fa pena foi ia ile motu tele sala fai o le tato vainga na tala tau pe on tuina mai ma fa mawina le ofisa va tau TAEAO nei maua se sion fa poponga le afia na nei pe on masani ai ma moli ele nga fa tai ia il fatua ya Madeline fa pe le pulenga ma lo finga venga al tato fa tel malo Skyview Villas mo le lango ina ia o le tato tala tau le TAEAO ma le afia alo o le ngala to le special na fa ia le tato the View Villas, the Skyview Villas, para foi malitato the well venue ia la to lu se la le misfulu ia Aukuso ato alava lu se la le misfulu po ia to fa ainga selemane na tupe na ruwa nga le mo oi ia mala ainga mala perfecta mama tina mal fa no to lu ia si dia to
whaonga na seleni, a me se pea whea nai lafo me seleni mai oi whafo. Ia ave lo tama ni tifu wa sau se whaala velawe atu watu na lusa o limis fulu. I pe sau fu se si ai tā lafo pe ki e wa bese. Ma tupe e se ma se se. Sau mama laku, sau mala. Ma na ele ave lo tama ina tatu Skyview Villas. Ia ma e o tu e o ia ma e tō whae ina lato. Ma e king bed, king lato. King size bed. Ia ai ngata leo le ma nei ai o le swimming pool ta ele ia ma le safari valley le malmanga titilo mai lalo. Ia fe mata mo fia. Ma tu na special ia o lo fa wa pesi o mal masino na Aukuso ina le tatu Skyview Village na tia pata. Ma o lunga ia. E pei lava la te o Sky Tower foi New Zealand. E tu e na me titilo mai lalo. Na nei Te le li ai. Kaya dia mana e te uli mai na e te whafo wina e foi le mafutam whiwa bao e poa e me koe e whai koe te mātina. I'm sorry. I'm so sorry. Ya, ini meo se se e foi, wale a se e rea se se, ia i meo an pepero sa foi. Kua i roa ia i whai poi ponga unga ri no whai o ia mako. Mene o le lo whai tau. Olo te meo vows. Man tua whai pātile a unga e le whapea ea o e pātile malau whai tau. Anyways, e le i whesili whai la pātile te māloa. Ia, pole mene le i whai tau. Tu sala le ua mua nei le tau tonga le vow a le alung to o le whine. Mapea mai ia. O paim la whai ia. O tau to atu le a ua vea o e whai ma o tane. Ia, po le lei, po le whainga tā, mativa, po le mau oa, ia mbae ngam whapena. Po o mai noa le o kama le, titila mea la pāte le o kilo a le Sangu e luan mai. O o toma, o te loto e vea o e ela e whai ma o tane. Po le, kusala wanga whako e di piki le vea ke lo ngā kāe pā kera kusi hoi lele. Nei mas whapea, mele i loa whai tau pe. Kusa mantuala fa mai longo ro te loto ya vea o e toma ma tani fa pele ai o mai ala ia mai te loto ya vea o e la ma tani kusa lo repeat ke lo pingo ke ai ngai fa kule le mele o le to angai fai tau so le e ani se o tatou nai o tatou ngana pe ano fai atu i le o vows o e toita o vows masalo la e o lunga nga kusa pe ke le lo fai kau e makala ia lo fofonga lunga ngai pi fatu mudia yo ma fo fonga li le ia ma ke wa ke ia jo ko lo le fo o ma ko ki ngo wa fo ia ku o le ma nga yo ska yu na to no ia e me to fa le ia lo tala na ale to tele yo te tata break ia li seri nga sala tu oi New Zealand o ngala kule au mai vo le so sana le tan no mo tanga fo le lo tu se le lo Vai tau, ia o le tūranga fui sele so na fui a tātou. Se a whai o nai te a onga te mi tō anga la onga. I kam whai e lotu sile ngō. Ngala koe le li rei o ronga ngō la o Camilo le ngō le li. O Camilo. Ia maa lo whātumuru fōmu. Ia whātumuru fōmu le mo i saunga renga i me tūna renga i. Ia ma tō o rātou ia maru. Ke pia ingi. A le ia le pule ia watu kang whainga renga fōi lele wa le trusting o e fōi lele. Ia wako le fōmu whākungu ma kua Camilo. Wakungo o le kā. O kusi le kā. Wakungo. Ui o wakungo wa le kā. Wa wakungo. Sorry. Ai pua. Kao whale. Kao whale. Ai pua. Kao whale. Ia tūranga nei ai. E pe ona e tātou e le lotu stusi e o se mea whai ulau lai whale ai si tamo whai tātou o la onga ia wai tu sala mo tu tātou ri watu o ai ia onga i nei kua sala mo aso li mai amai lo o kia ru la onga se mo wai oi lo tama lo ko urenga kere don me ngako wai le se matu lo le ai langa nga sawar kala mai ole e New Zealand ko ma lo ko ngalu lang malanga ko alu sko ingai ni vale anu la te ngore fusilon fuspa malona e so so fa idola e mangkola e fa palangi o e afkasi no king yo le New Zealand le hostess la le o sa do fa to lumo if my local king please fasten your seatbelt le la take off le ya ki kilo so ko inga fa pe ki kilo ko le fa mo fuspa o ka wa ko inga ile
Ilong office pa uli sula ilong fa mal kala mai kas le pu kasi do ko fa mai le king he wants somebody making fasten your seatbelt ya busu fa pa sila fa ilong office pa e kang ko inga ilong office pa wale sula ilong ko kikia uma pu ole office pa mai ko mai la uma pu office pa ole lo pa office pa mi kala ka ko di na sama office pa ole cha huwa yo lo mal mal ali ai bo mai foi de uma porvis po le no le ngala mole e ole ia uma kwa le lo fo dingo le so le fai no vale uma kwa uma porvis ya ka ai to ino le sa umro ka li ya mai mo kula vale le o ka me ai me le men vo vale ya afka fi va nga o tikki ko se me tikki se me ko inga ma lo antari e ke wa mai o meu ele ainda eu vai fango assim fango o mai wa fango me furu vai mai lá vai barco aqui ko inga vai pa fango su que pisa o ka ole vai fango vai para que le pape a va con la le toma agora barco inga su que pisa que bueno ka ole vai ada tua taro pesara foi mai ya on tu le tu mari fa talo fa foi ne tato company business lo fa sala wini no tato wala lo fa talo ma futu mai pesara mo to umai ma futu mai Aukuso le falma o fea trabalhai e atia valilo ila utai como dani o etasi ya fivelava te fatala fatu nei tu la li TAEAO tato po kalame nei o TAEAO MANUIA ma le LOABAY au te fivelava fa filo ya tu le sunga e ulai ngale e nei foi TAEAO e ale fa poponga tato tala i talonga talo fa lava ulai Kalau tu mawi, kalau tu ni saya, ya, dengan kerja, kalau ini macam mana kita coba lomba, kita mesti, kalau kita cakap ni terus, kalau mawi macam tu, orang lain yang ada ini tu,
te pako pena so ni te pako kala ta longa mo de so ta wao ko ma fa yo na vinatu ono le anga le mo le para ko ya la kimba tu e ko mo ato ta ko kala ola so na na ku le ka ko yo ni na ta alo na te pako wa usende e to le a o sa wala na te lecture pa da wa ona e ko isi mo de le sende na kinu mai iva ya ola pa ai fi ai am to de pipi a vele vai manga ano ama o colisio para laua o colisio papauta e o colisio safata o colisio le tumalo ale pata e o papel colisio loto panga marpa e le go faio na wa el colisio sa moa o de mafu anga le malofia na mai ja wina le tele o ka le ni o lo fa na wa onga e le ngata i colisio ka fa tai pianei ai sa matua ma walunga ho tau ma fanga na yalo ma fa na mai kolisi tu ma lo ma fio anga inu itua o le unga la le nei o tau ma fanga fa na wa onga so le a i lo na tu fa ta singa i le vai no te na iti na so na i mar kolisi o ale paka le vai no te me fio lolo na mano malo ai kolisi mai fa le alivi ai vai no te ma tutua le na siam pini ai ar colisio a vele ili tu paoli i tamala iti le foi na manu ai colisio a vele il va en nota ma fio lolo por intermediate boys le foi na to manu ai colisio a vele ma va en no senior boys po tama ma stua le na manu ai ar colisio vai manga ma wa ve ai dei ia le colisio a vele o tama po tama no fo mana ma lili o le champagne o so de a i le lua se furuiva mai o le lango au tu o so de a le nei tu sanga lua se furuiva o le company ma lo si el sep la fa o vina i le so ta vanga a feleti a fa na wa onga i le so le ti o se talo mai ne le po stendo ka pula ka pia le fio anga sa le longa mo alo makama fa na le fio anga ile tu pao ta mai tai ile sfuro to sanga na ile lo sfuro to sanga na matua o wa ese to fa presidente ma komiti fa toe ile ya fa ya sa ula kapi mo ta mai tai ya kalapu ile na wa tai awa lava wa ya tu ni so ta mi sanga o la fa ya pa ka tai ya tu tombo la suru o fa wa i per por ka mi fa la wi lo na sa mo tu tombo o wa tu la lo i bolo dei wata uo le LFL o le League for Life la maus ma kantana no ama ma se tasi official na Samoa le susunga ya ka ni lu pasende ma pe silingi ai mo se fa mani no le tulanga ai na ia ta ua o le sini au tu o tau ma fainga le NRL o le National Rugby League Samoa ia tu na tu a o mo fa na ularo ba o se tato tu ina ia tapu e ai ona to mai mana va a ola iti la to ina ia vele na kapiliti maka alonga e fia ia ile no manai ola so ana na fia sa fa ia ia na to wa onga ila onga tu langa lua fenga to na i male wa mana fa se player fu e pasene na ngolo na i matua ai mai se ai na fa ia onga ma se suma i pula onga ola mua se ese ma ola vai so fo ora malanga tu ai su yo na sa mo le mo kitele sa fai mo le fa wo window la to wa o la fa la wi lo wa to talo i ne le o John Makili fa ya o mo la wo fiti ila na au e to tawo na manu ma lo le talo ma 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 sa mo ila so to na nei mo le pui o siam pin yo le ipu a Pacifica mo le dei foi tau sanga o fala wi lo mai e nei le mo fai ai ona ta alo le kapiten ni man Samoa le tu fuma ya piula fa sa le i le ta longa ma le fiti le fai un or vai so nei ono se manu ana i le ta pulima mai le ta longa ma America i le so to na i se ma vai tu nei ma lo ka ua le nei poti e ta tau na ma lo fa sa le mo le lima vai so se te fa poesia al malo si a to ma yo na manu ala ma da to tala muli
O le aso se furu iwa se ia pa ia le aso lua se furu pao Aukuso lua se furu iwa. O le a whai ei so ngai si ampini i le tālonga pā se koe te polo le tūlangi le nei mo i la tō i langa se furu pitu tau sanga le mātua. Le anda 17 Oceania Championship. Malo a waya tu le tātou au pā se keti e le ngata i le tū pāwa li ai whapea fo i tamai kai. Ai whātūna ngana la le tālonga au tama whānau i le tū pāwa li le aso se furu iwa tālonga mua la whiro iei a le aua New Zealand ma le aua Samoa. Tālonga lona lua o la tālo ai au se tālia ma aua Samoa. Tālonga lona tolu Samoa la whiro iei ma le aua Guam. I le tūpāta mai tai i le aso se furu iwa lava o la whiro iei le aua Samoa ma le aua New Zealand. Tālonga lona lua la tālo ai ma le aua au se tālia ma le tālonga whai le whaio le ai le tūpāta mai tai le aua Samoa ia ma le aua Guam. Tālo si ia le ala whaio o tama whanau so tātou tunu e le ngata i le manu Samoa i le tālonga whai mo le ipu le Pasifika ai mai se whaio le tāpena i o le au Pasifiki a wāpo i le tau wanga tāua o loma i nei. Pai umana o tātou tala i tālonga mo le TAEAO maua so iso le whapoponga i le TAEAO manu te leina titu ma whaiwa a whi tāitunga i pai o lau tele iso tātou tunu i le nei ko yaso. Ai mo le temi nei tō whāsoifua. Ia, soifua ia i ulai manuia nei aso ia matiu te alo whenga iai. Ia, nau whaafonga le tātou atinu i whapoponga o tātou tala i tālonga. Pei o na fonga ina mai ia e le tuangana ia iulai ngale o le sui o le tātou LOABAY ia o lo o nafa ma le vaenga tāua ina ia longa pui ali i lo o tau pa ia mlo o tau malu ia i vaenga o i tū tau tālonga i si o tātou tunu. Ina o tula i mai taimi o le tātou wati ia was fulu 5 minute o te ai le tula iwa o le tātou voice ina tātou whaasalangu hapisinisi taliu mai ia o na tuina atu foi lea o sa tanoanga ia manisi foi o business ai me se o le fa feiloa ina ia tātou business. Business. Hola tus. Oi kia umar. Oma, koe ala kisi. Oi da bueno kon. Wai ala fai mori fai leiseng. I fa pe kai wa so sisi nga me. Iai, ka fai mori fai long leiseng i fa kanga la kula fong le kisi. Ka sa ninga pe big ka wen ka kisi. Okay. O me fui baby. No payment, no power, brother. Monisi whamtalanga wala au mai leono 55 o leono 55 E TAEAO lo malamalama lelei ia inga matulanga Samoa clean and plastic free. Bring a water bottle when you come to watch the Samoa 2019 Pacific Games. Fresh clean water is free for all at all venues. Keep beautiful Samoa clean and plastic free. Single-use plastic water bottles are a big waste problem in Samoa and for our planet. Ia, se whatala whatu nei tula o tātou pokalame o tāia manuia ma LOABAY. Ia o nei tula, ia o tātale i se fsauta inga ia malfatua ia Maria. Ia po se tasi o sui o tātou Pivas Boutique. Ia ai fia whawhelo i atu nei tātou Pisinissim Company. Le olo mwhai o tātou ngā lue whatasi. Ia o wā lava, ia le tui nātou tātou whasalaunga i le aso ma le aso. Whatala whala fionga ia masoe, ia meso le sunga ia wawasa. Ia le pulenga ma lau whainga luenga tātou Aukuso Group. E peo na ia tātou Aukuso Chemical, Aukuso Motor Mechanic. Ia whaapea ma le tātou mana i restaurant. Pa maa lo le tautua i le atunu. Ia e ala ia tātou o loa nā sos toi ngā waila au. E mawhai o na fulu i nā ilo ma ota ma lau lawa. Ia ma pui a mai e le tele. Ia o vaenga i whaapea o na sātia ia insesi whaala fua nevai tau. Ia e le ngata i leo ofisa. Ia whaapso ta i le Aukuso Chemical. Ia ni lātou vaenga, ia tu a tele. Lātou e ia ngā i whangai no nei vai lau. E fsosoani mo oe le ngata i lea tātou Aukuso Motor Mechanic. So se vaenga i whaale tonu o lau sā.
ia whaafsootai, ia le tātou whare insinia na le ako mora mechanic I vai tele, ia le lātou company au tawhatonu o le whale o loa le pikpea I nai vai tele. Ia, manuia tele ane iaso awane ngalo ave I mau malo le lātou whare inga tofo le lei numeratasi le Malay restaurant. Whatalofa le fionga ia muripola, ia murio o e maise, ia o le pulenga ma le whenga le Fexco, Samoa Limited, ia ilana o nanga I 2000 leni, lafo ia e maise o tupe whafsuia I ma lole tautua le atinu. Ia nei tu la, ia lea ua whai una maua, se so tainga, ia ma le sui o tātou Pivas Boutique, te mai tai a Doreen, ia whatalofa atu Doreen nei TAEAO, ia o amai, ma lole soifua, ma lole langi ma. Doreen po maua mai. Talofa. Ia, te lole tau whale tonu ma tātou so ta inga lea se to tau mwhai atu. Ia a o le suina o tātou Pivas Boutique o tātou langlang au tūna o tala I talonga. Ia a tonu o le se I eise taimi ona toe tui nā tuai lea mos whatano anga e ala I la tau whai tau tua I so se la e. Ia mo le mamalu lau telo le atinu. Whatalofa le fionga I alovao, ia mese le pulenga ma lau whingalwinga le MS Rentals, ma lo lava le tawata I ala le au nanga na ta vale tongi, ia mese lava nei vai tau o ngā whono ale kalisi metisi, vai tau ta vale tongi tau ngō fie ananga ta I nā le MS Rental o ele lato ofisa le malava lele whaleolo, au ta whatonu ale ofisa o turisi, ia e te maua I sos whamtalanga, ia tau ta vale tongi, ia mese le lato car wash, whale insinia, ia ma le lato whale inga I nā le malava lele. Cafe La Terrano, whatalofa le whatua ia Lucia, mana tua o le walu le pa o tātou pai makeke, so inga pai makeke mo le asao tama, whafsa o tae tātou Cafe La Terrano, ia ina numero telefoni nā no I runga le lato o pinga tawhailangi. E au tawhatonu a le Fexco I ngai tau fusi le lato no whanga I le mwhai o ne emisia, ia ina tau whaamani e loto. So inga keke po le pai, ai mana tua e tau ona vavi oka, whaangata le Australia tātou oka mō pai makeke, ia mō le asao tama. Ma lo lava le tautua, ia e one ngalo tau mawhtanga ese, ia mwhai one whiriwhiri mai ia I tātou whaleinga, ia te tala mai le fitu se ia pa ia le awhalwhai le awhiawhi. Wilex, ia whatalofa ia Nathan, ma lo lava ngā lulu e pulenga ma le whingaluenga le Wilex, I nai le lata, ia le lātou whai tautua I le atinu, ia I le lātou au nanga e ala I le lātou sukalati o le kokoloa, ia whaita mai whaatau sauna sukalaki tofo le le, ia a wale aso tama ai mai se ia o le nonu juice. A leo te iloa o leo te mauro so ta inga mal te mai ta ia Doreen, ia o le sui o tātou whale ofu na o le Pivas Boutique. Ta alofa Doreen, ia o aman nei TAEAO. Well, thank you. Good morning. Yeah. Doreen, yeah, can you elaborate more about the Pivas Boutique service to the community? Can you give us yeah. Pivas Boutique is bringing a lot of fashion to Samoa and currently opened at second location. And Maria, the owner, has a seamstress shop where people can make their orders with clothes that they want. Most of her stock comes from Australia. And she's got like t-shirts, shorts for men, dresses, singlet, skirt. Okay. When you say second branch, where is that located? It's just behind the mall. It used to be the Susana Samoa shop, now it's Maria shop, Pivas Boutique. Oh, okay. As we head towards Father's Day, can you tell us if you guys have any specials for fathers on their special day on Sunday? Yeah, Maria's put a lot of specials on and dropped all the prices in her store. Most of her dresses were 170, 180, and now everything is $80. And what about Aloha and... all her aloes are in special, they're all $50 each. And Ifaitanga, do you have Ifaitanga for men?
They're currently in the middle of making them because she's just got Cool. If you I think that's about it. If you have anything you want to add on before we conclude our conversation, Doreen? Yeah, just hopefully all the listeners come in and visit the boutique and find something that they like at an affordable price. Affordable, that is. Can you give out the telephone for the sake of our listeners? Yeah, the mobile number for the business to contact is MANUIA and 758889. 758869. Cool. Okay, Doreen. Thank you so much, and we wish that more people will come and buy for gifts for Father's Day. And you have a good day and regards. You too. Thank you. Thank you. Yeah. Fasanuanga na male to my TAEAO Doreen. Yo na wa mafai ona ya wili inisio vaenga. Yo wa lavalo silafia inisio la e yo fa pe ona tuina tu faiasi na mana yo pauna mo tatou ye tu pau tinam to my tai. Yo na na saunoa ya Doreen o le tele au tatou la e se lau valu se fulu se lau fitus fulu. Ya na fa pa wina valu fulu tala yo te lo se vaenga taua. Yo le faila sao tama ya o le pa ua ma la e utina ya matamai tai ya fa pe fa nau ya mo tatou tama ya o ne ngalo na o fa pa wina tatou aloa pe ya ona fsilia tua ya Doreen ya e te maua so strenga aloa I so se mamanu I le na o le lima sfulu tala ma ai la sao me alofa e fa tau ina ina le pivas ai le ngata I lea tatou ya au siva ya wa wanga atu mo tapinanga o te wila ya ai maise o le tatou fono le ale me tisi le alo o whatautai nei. A whapea o nae mana o mia tō hinga mbanga whapena ia asi le pivas. Ia e vā veata penanga ia I se taupa o mo tō hinga mbanga whapena. Ele ngata I lea o au whaipesea e kalesia ma tūlanga whapena. Ia asi iai ma telefoni nā pe o na tā ua te mai TAEAO Doreen. Ia ele nei fo I TAEAO. Ia a o se whatanoanga na ma le tātou company le Pivas Boutique o le lango o tūna tātou tala I ta'alonga. Ai whaasolo mo le whaatalofa nei a tātou pisinisi, whaatalofa whapitoa le company le SAB, Samoa Stationery and Books. O le nā olo o lango foi. I pei au na mai e le sunga e ulai I tātou tala I ta'alonga. O lo lango le SAB I ta'alonga a wheleti al whanau pe o na ila so nafi. E whaatautai ia tailo ia I le anga ia tu le Champ of Champs po le sailinga champine le mwhaia o na le tu ina tu e wholta o le SAP ia mo le atina inga o I tūtau ta'alonga mo along whanau o ngai tonu le atunu. Whatalofa la fionga ia tō whilau fiti ia e maise pulenga mo le whinga luenga ia whamalo lava ni ngā lue ia e ala tautua ino le atunu. Ua wane I ngalo o nai whaile pa uu mo tama e ala I vaenga I se ese o tātou whale o loa. A mata mai lava le tūtau electronics, alu ifo ai tūtau masini whaamalo stino, ia alu wane ai TV, e wane ngalos television mo tama, ia o lau no form baanga mwhapena, ia asi ai nei so se la le SAP, I le ngata I poli nei, au le motele sa la whai whapea tutuila New Zealand. Moa tonga complex, le awhionga ia le alo I Tangamoa, Sufali, ia o pulenga mlau whinga luenga malo le ngā Lulu ia ala tautua ino le atunu. Le fali tali malo, ia moa malo asi mai. Ele ngata I lea o le foi e lato ta avale tutongi, ia mo so mana onga, ia awa lava feo inga pe afa peo nai malanga mai, ia inisio whaalame lave, whaafso taini mo tonga I lunga lato o penga whailangi, e te maua I sos whamtalanga, ia male tūtau mea whale, ia ai ase mea alofa mo te mane ngalo. Ia pulenga o tangata ta whamai mo mai whafo, whatalofa whaptoa le fionga I le o fi Cecilia fa mtuainu ia Mr. Tato pulenga mle o finga winga malo le ngalulue malo le tawatai ia ile nei vai tau te loa ia o se vai tau silio na pisi o le ta pena Tato te wila pe on silafia le masina fo ia a mata foila ia o ngalulue fa tasi a vatu le ngo Samoa I mata e fia miliona lalangi ia e alai fa alo wiloa Tato SCA po le Samoa Tourism Authority ia I Pokalame ia whaamata ngō fia pia Samoa mo malo asi me whafo. Skyview Villas, ia mali the well venue,
ia le lato o nanga ia o whaletari malo. Pe ana whai atu e se foi le mawa e o le tūlanga o lo o ia ile no fuanga nei ona o le mawalunga toi malu i nai tia pata. Pa so tai whai tua ia Melody pa pele pulenga ma le whinga renga i tani mo so mana onga so es whata singa i nā le the well venue ia e mese o le whaletari malo o Skyview Villas. Pulenga le malo si anga tau e le tise e le toi tau whailo ia le o nanga tāua le IPC tonu le atunu e ala i le tuina atu peo le ele tise ia maua i so tangata ia o Samoa. Ia mai e pea whautuanga ia misa po kalami whalau iloa le IPC ia i vaenga uma ia mautinoa o saunga le mulo mautamu lau lawa ia o whale sā o whale aonga ia e ala i le sa i lia pea swhai le tise i se lai sene ia malu pui pui a i le tūlanga tau i le tise. A le ngata i lea ia mai moa mai pea le tātou i tūlau le LOABAY Global Networks o lo tui nā tua i pea nisho whaasalalonga le IPC pea whape mo tusia le tise ina ia awane i eise whaase a muri ale. Ia manuia ane i aso i tiute mwhaiwa lo whenga e mali tātou pulenga. O le tātou pivas putiki ana whato awha mai atu tanoanga mali tumaitai a Doreen. Ia nā umanino mā malama le tele manano noa i whaapitoa. Ia wālawa nei vai tau e le ngata lao le asauta mā. Ia o le anga ia tua tātou te wila. Ia ma aso whaiso na o whai asine mā nei au pa ua le pivas. Ia mo oe malo a inga. Ia nisi nā tātou company pisinisi leo lo mo whai na ngalu e pēr LOABAY na ia maua i pēr tātou sauta inga nei i lea aso ma lea aso. Ia lea tātou atu i sina tātou whasalonga wha pisinisi ma sina whawhiawhianga toi te liu mai ia o na taltan noa atula ia inisi o mta upu ma whai ua tātou pokalami le TAEAO MANUIA ma LOABAY. Ia to fatala fatu le taliu mai le tātou mai whai o tātou pukalami TAEAO MANUIA ma LOABAY. Ia i le nei TAEAO pe on whai atu. Ia o le TAEAO a ia tātou pukalami ia e taltal noa i fo inisi o mta upu. Ia awa lava lo si le fia ia a la fia lava ia fatu ai whaafonga i noe lau i lilinga ia o tātou tala mai Samoa e pe on lango ma losi a tātou company anga lelei ale Aukuso. Ia misa ngango o se tasi o mta upu lea o te vita tanua nei TAEAO te loe fatu a watu na nei a tātou tala fou. O le tū lava lea o le sawa ina mātua whanau ia pe ona iai ia le mta upu lea le tinale pe ona watu e tātou tala fou se meo Juni.
Le ana mali wa na pepe tasi tau sanga. Ina ua no foma. Tā le ulu le au le sta. Mantua o le ana wha ata avale ia su e ngale o leo ia peila o le amatanga le vasa nei le ana na tau e mtula ia peita i re tula i le mo le whamsinonga. Ia se taimi la o le fia na ni tu ina atu lau li dinga le tātou tala mai Samoa. A o wa avatu whawhautuanga fo ile nei mātua. E mese o tina leo le maitanga. Te iloa ia ka ilo ai po a unga le tangata e maitanga. Poli me mai taita. Ia wa nofo ia ma wha o manuanga. Ia mamali o ea sini alo toto wala na pepelo tolu leo le hui foi lea. Whaatalia ila na pepelo na wha lea. Tau avi. Ia au lea wa. Mo whai e susu e ngai alo na winga. Ia e le avi foa le maitanga e tu la fono pe o na ia. A watu whawaitua ngai mātua tautua nā. Ia e sasa i loe e a oa ina ili whanau. Ia e meise ole alo toto le e tawa o na fuafua lili. Malo, ia na, tunanga na e peo na sao lei mari, ia yuni nasa ele whalawelawe na tupoe. Ia lesa, ia, ute le lope ala tala la whai atu na tulanga, ia ono le, ia o le tā, ia o le pau le wale me, ea simo ia le sasa, a kwa mele whao ngasi me ma indi voi lele, ia, po e vai po le au le ulua ia, ia au ala wani, o la malo ni menu. Vamos todo o mala. O le fale ale tele mo le. A misi ale pepe le futu ata sista sama. A fa fo me ta tomato. Ele tu sale o lo e male o pepe le. Mo kwa mo usara wa anga ta sista sama ya ole tu langa ya musalo le. Ya ele sta la tele fa ya mari. Pa wa fa pe wa o sa tambala ko kalu. Ko mali o ka fa pipu. Guilty. Que vai haver guilty. Se eu lhe mando guilty, a mai que eu sangue pe fia so vale tudo. Wai. Sei lola le wo wo tai tan malala wali nga ave ku sai mai. Ele e pia i mo pot. Ele i tu lai fun sino. Ina ia vachan chali pole alan chali o mo tino ai desi si alfanga. E wala mo dia mo fashion tanga po i valia mo sa wai no fa now. Malele ai o se pui nga tala fia ngai mo sine alo toto ai whaafonga ia ila fia na ne ila wilinga o le tātou tala lea e pe o ne tu ina atu i taita noa iai. O le se tātou tala e mana tuai ai le di idea tō suli matau sanga e swafa ia semi le au ne o loo sa i lia e o mai lava le temi nei ia mai la fia o masol solo e pe tai o le temi muli na wa ai o ia o i le tātou coconut resort I tuai si umu. E o malal temi nei, o loo sa ilia pe alea la wa ave le stop order. I le malaiwa ane le toma ita ilia mai ni usida le whaapea na iai masemi li au. Ia I le tātou wharitari mālo lea. Ia I le temi muli ana wa iai o iai nā I le sami. Pise meo le wha le mabeao. Ia le masina le o mai atu. Ia o mai nai le so. Matua misteri o lilo apo feo iei se mi Ale wa ave le stop order ina ele mawhai o nā latu tuma ita ilia. Ia I New Zealand. Se I whaawausu so enga wana au ia alai lo. Wale mea maari. Ia so len fasal lau e leo mtam whai e share o mai tangata le story ina ia babeo na mo. Ai so e ako le page mai ita ina o leo wa deactivate. Wa ki de inga ave masalo mi anga leo ye. Pole ame wale deactivate langa page o Facebook. Awa ngaka e ile nga sala ke e ova pe na nga yoing awa o ia le e tawa na nga o ia dan kan fa mo leo e ama ye som talanga ia ile mafu anga le misi ai o semile a na ia na le te lo ia le lo pra men tupu ma pa me ro te lo ia masalo ile me fai sini te ni ona fai sina tu na masalo lo ka masalo lo la e sam e pena tatua on obolona Alo le ka ele sam. Na la koia ia wa oba ko le se me malembo ia tu langa tu mai le masalo wa langa e se langa pe ti o mai tu fa non to lu ia ale la mo mai le o me la pole o ia o no le la mo wa ia wa in sa fa le la viola ia pensa fa ia se me ona matu ia ale la mo wa in o male le ia le la mo mai lo to lu male ai na to lu mai no mo ia me la se pole se teni na e se langa pe ti le ia ai o filho tamal mo ia le o filho tenel mo ia tu langa le au lo al mele tamaliu o masalo a ta sa so sami mo trota to masangi fo ia o na lo
makanga kelisi truck se fai ke au haru ka ele sam ia ma wa ka ma lemo atua ia ma le loa atua ia ia nga si ka fa su kusa na e ta wa man ko le fa te maro tu to mo sam ia Ia mau ole si tu le ma fai wa e wa ma san ia tau le o du ia ma. Ule nga malwa di fai pule sa ilia so tanga tai le loa. Ia pe ta e wa fiu le ta ia wa. Ia o ta lu si ia. Tu fais belé, tu fais belé. Tu fais belé. Ka ulo me nga fai pele mo ngua lo le. Wa e ka uan me fai pele. Wa o fe ia ka o me fai pele. Nga la ko fai pele. Mulai fai yang su fu poi wa via la ka mo. Me fai pele. Ma fa le lo ai lo mo. Ma poi uma fakia ai lo mo ai. Me fai uma vez mo lo mo fa lo mo. Ia. Ole su e mai ke lo. Ulai avia danga ko ai ngon ka ma luang ai fai vai lo mo sa vi. Me lo ma. Poi mero. Ele se mostra ver o mo va por isso. Ele se mostra ver o mo va o mo isso. Ka ke fefe yo, e su e ve pele mo ti do mo. Ia sa ele ia pena foi ia lista marona ko su mo po. Da fe mai ola fa nga ulo po ai o tua como o se le me lu se fulan to lo. Ia fe mesko. Si vamos mo po. Po. Ele se fa fine. Ia ole na atonu ia nisi na tau proklame masalo ia tau proklame na ni TAEAO MANUIA MALOABAY ia mona 12 tai la tu umana ma futa mai na tu velo sunga Julai tatu tale talo ma ese ma nei fa mo lo me tale talo ma ko ma kua ia mi song song B ia ia tele song B ia song B ia song B ia au la kulo le champion of champion o ngana e fa ka ai fu le ia e kera na mua ia le motu lua champion of champion ia wa fi ka a vele korisi yo ole fifi yo ke minga le fa mala ku trucks ali lo ma e mon ko le fa mala ku trucks ke minga le fi e ngi test fo ia na kan alo ke la kwa yo le ke na chokwa ala pe ke truck foi ke minga ala trucks mana ko mo mua ino na to wa ai o kia ia ule le se ele trucks se ko wa e fa ngar ku ve me ma. O mena tōna whai whai mea o talonga onga. E tōna whai no trucks truck testing. Taka wao kei loa iska miki. O lai o ono whai i tūranga lea. O loa te se tau sanga ana ko moe ai. Ia, misa tal whate pia. Misa la wangi mo whai pia male i ka miki town area. Mai ke minga mo i mo trucks wai wha malu skimu wai malosi ai. O loa langa. O loa la wai. E sere ko inga malosi ele ni ma mix. Whai pakso. Aska ko sole le algo ska ore ia pe ole o que pole me fer mi na alu mare na lenga mo hello fácil eu me lusa lá al me ai ele que no mo sole ia me na le to pessoa to ngala to so e me so pi me champion of champion então foi isso que foi testi o li ina ka alum kam me sa kamba o foi teni lá to o que já tinha ia Mari falava logo falava oi Ahora i fala vai na lo to fata lo fata Luis Celaya. Fata lo fata le mafuta mai Rick Samoa. Ia le moto fianga ia o amai. O amai pango. Ia le nei tu lantai. O ma lo al mafuta mai mai tato panga o ma le o ma tamata mai ia ma fa fonga mai tato TAEAO MANUIA MALOABAY. Ia fa manuia le atua ia te o ma tato to e felo ai le fia na nei. Ia le tato tau fia MALOABAY. Awane i MBC ata tu tala mi sa mo tele o me o lo tupu e aone e silafia ia mo nei aso o manuia le tu tu tele o fenga iai tato to e feilwa ila fia na nei goodbye so for so el pase le sunga le mai ko mama ia fa mai mama ia so su tato pese fa ma vai tu ia mai ko mama ia No,